Alexander Graham Bell, škotski naučnik, pronalazač i inovator, najpoznatiji je po svom izumu telefonu, mada je čak i rezolucijom Američkog kongresa 2002. godine njegovo ekskluzivno pravo na ovaj pronalazak osporeno. Bell se pre svega bavio istraživanjem mehanike govora, pa je 1872. godine u Bostonu osnovao školu učitelja za gluvoneme. Konstruisao je i fotofon, koji deluje na principu pretvaranja promene intenziteta svetlosti u zvuk, na čemu se zasniva reprodukcija zvuka u zvučnom filmu. Pored rada na polju komunikacija, zaslužan je i za važne pronalaske u avijaciji. Bell je bio jedan od osnivača Američkog nacionalnog udruženja za geografiju i njegov drugi predsjednik. Francuska vlada odlikovala ga je Legijom časti, Kraljevsko naučno udruženje iz Londona dodelilo mu je Albert medalju, a Univerzitet u Visburgu počasni doktorat. Miroslav Čangalović jedan je od najznačajnijih vokalnih umetnika u istoriji srpske muzike, koji je za 3 decenije pevačke karijere stvorio impozantnu galeriju likova. Pevanje je učio kod poznate operske pevačice i pedagoga Zdenke Zikove, a u Narodno pozorište došao je 1946. godine. Zahvaljujući izuzetnom talentu, ali i velikom radu i posvećenosti svom pozivu, brzo je postao jedan od najvećih muzičkih umetnika koje je naša sredina imala. Njegov operski repertoar obuhvatao je više od 90 uloga u kojima se isticao raskošnim glasom, dramskom snagom i doživljenom interpretacijom. Među njegovim najpoznatijim ostvarenjima nalaze se uloge Borisa Godunova iz istoimene opere Musorgskog i Dosifeja iz opere Hovanščina, istog kompozitora. Njegov koncertni repertoar obuhvatao je preko 500 kompozicija autora svih epoha, i to solo pesama, ciklusa pesama, kantata i oratorijuma, čiji je veliki deo sačinjavalo premjerno izvođenje mnogih dela jugoslovenskih kompozitora. Koncertna karijera Miroslava Čangalovića trajala je više od 40 godina. Održao je oko 3000 koncerata na teritoriji bivše Jugoslavije i oko 160 koncerata širom sveta. Magazin Time pokrenula su dvojica novinara sa idejom da se vesti plasiraju kroz priče o ljudima, tako da je ovaj prvi nedeljnik u Americi postao do danas prepoznatljiv po naslovnoj strani, na koji se već decenijama objavljuje slika neke ličnosti. Najpoznatiji naslov u Tajmu je Ličnost godine, u kome list piše o pojedincu ili grupi ljudi koji su obeležili prethodnu godinu. Prvi laureat ove laskave titule 1927. godine bio je Charles Lindbergh, čovek koji je prvi preletao Atlantik. Ovaj izbor s vremena na vreme zna da izazove oštre javne polemike. Po pravilu, presudni činilac za izbor ličnosti treba da bude uticaj koji je ta osoba imala, bez obzira da li je bio dobar ili loš. Tako su na naslovne strane Tajma dospeli Hitler i Stalin, ali 2001. posle rušenja Svetskog trgovinskog centra, kada je za ličnost godine proglašen gradonačelnik Njujorka Rudy Giuliani, Tajmu je prebačeno da je u izboru podlegao političkoj korektnosti. Kritičari su smatrali da je na naslovnici zapravo trebalo da se pojavi Osama Bin Laden. U poslednjih nekoliko godina Time sačinjava i godišnji spisak 100 najuticajnijih ljudi iz prethodne godine. Prvobitno, ova ideja je nastala iz liste 100 najuticajnijih ljudi 20. veka. Momo Kapor bio je svestrani umetnik, diplomirani slikar Beogradske akademije likovnih umetnosti, novinar, jedan od naših najčitanijih pisaca moderne urbane proze, koju je započeo romanom Foliranti 1975. godine, posle čega su usledili mnogi drugi romani prevođeni na više jezika. Po romanima Una i knjiga žalbi snimljeni su i filmovi, a Kapor je i sam bio autor mnogih dokumentaraca, televizijskih emisija i pisac scenarija nekoliko filmova. Govorio je da mu je najveća greška u životu to što je pisao, a ne samo slikao, da je bio spasen sve dok je slikao i da njegovo slikarstvo predstavlja atmosferu iz života koji mu je drag i blizak, atmosferu barova, starih ringišpila za koje je bio vezan.
U Beogradu je imao samo 2 izložbe, ali zato brojne u inostranstvu, Njujorku, Karakasu, Ženevi. Momo Kapor je bio jedan od najčitanijih naših pisaca, koji je neobičnom neposrednošću i lakoćom osvajao pažnju čitalačke publike, pišući, prema rečima kritičara, na rubu komentara i svakodnevnih refleksija o stvarnosti naših vremena i njihovih protagonista. Generacije koje su širom bivše Jugoslavije bile mlade 70. i 80. godina prošlog veka stasavale su uz Kaporove knjige, koje su gotovo sve bile bestselleri.